movie. Yeah, Obama. Laryea Kingston. Okay. One made the whole situation as a still a bit in a mention antiasi. I never knew more detail. It is over to me. Be 30 seconds. Yes, Laryea Kingston call Russia. Players be our court toss or cofa or mono, GF no small money assistant no. Jacob Nete Momoko around. Omunya players be 22. On by the MRI 14. A year mine 14 to 8 frame. Na sa 14 no. Omobe for me team no Laryea and free crowd of our no any players. And no ati omoko Russia no mpanyifo kutwi nanim kakra. Se wanya de basically because of players ni bi ode koye no. Na oba back no. Na team back so san ho under 17 foforo bi ho. I no na fa ni say the ofre na wan fan kono ni new one bi na o maka bom say on fine no. And no say the ode akọ Russia na no ano be dey obe yisu. Na another issue nso ne say ono nso we ne from F in the camp no. Na camp ni see dane de almost after match na she no pa unso mo lose 2 games against Russia and away omo lose ya sense o by say she no pa ti abufuo no mu a na nsensensensem na o de call press conference nti ni bufu addressing mo no obi antimi nko ne ho ti mpanyifo no bi ne kokasa ya so calm it down na still anger no ba anger ni free defeat na say bibi koso because defeat ne de no but em say na bibi nso agina ti obi can bibi ma yes I say what it nsem bi yeah oba because mo ba camp ho nso me say mpanyifo bi keka nsem bi say ti team na ntumi anhye say players bi also mbo mambo say team na ntumi anhye match bi a ombe sake emu coach in the future e was our teams ti as players bi a na e so mo bo no team na oba beto ye no wan fa mbo also one pen no no babe to ye no no hwan na ye to ho okay okọ Russia na buy no mo say 14 na one from no ya san de bi aka ho afọ me new team bi o say if ni person mo ye transition okay and me okay and no be boa me so me kasa ne yeah me so me di nkomo wa afi ho yes na one yen hwa ade bi Laryea kasa no o ka say o be resign at the end of the tournament yes enti then na afi no more tournament in the no ma betro say Laryea resign. Almost say what bus mu na okono do baby o ka che driver nti o si na obesan akwa aba. Na o si ye no. Say e de ade echi na obeba. Omo frɛ na wamfa nti na omo di statement ne buy. Okay. First of all, you fan say Laryea nkwada asem kakra. On say ebufu ba wan hwe a ubie wa no ade obeka no. Se okotena se ma oboto yem kakra sasem no wonka enti Laryea ba out to say may resign at the end of the tournament no one will be na ma wadwuma so be resign ni pan na eso what first and say na obi aye dey ati and how no dey me the blame no be my Laryea yes because learning curve yes because o call anim no nyoma bi wo ha obehia too utie ne kasa na o se oba back no person be changing narratives bi o kan no kwa 3 times o kan be 3 times e dey narratives no person change and sa narratives no person change na e ade obetimi 6-7 months na oba na change ana because me utie Laryea kasa na o person odi team ye project bi intimi ba bi e ha me ne say na se ko nya abotre one e se ko dwene nkwada no no mo ye adwuma no ho because ebi afa no ebi ratio ni mu pa yeah because enko ebi wo ho a ebi enye Laryea kwa nka under 17 nko munye dey ko munnim ti ne se nko dwene san kwada ni nyina ho se going forward no because umna mekuta under 17 se me resign se sie no manya proper transition bi a man kwada na so mo kwa under 20 a yeah me so ma disappointing kwada no right enti e ho no ne se nko dwene ho na Ghana asem ya na edene ene team na okoye obeto ye no madim ho nkomo omo kiremu a omo se ye bo milo under 15 bi enti omo ma RFS no various RFS no omo technical heads no ekọ scout we I mean and asema me take from direct from FE yeah omo ma omo RFA technical heads no ekọ scout we enti good talent there utiminya no ba bia and time na omo se nkwada no eso omo nyina omo bo omo nyina no omo ba omo ka kire Laryea say uni ho no yama eye RFS no head no omo ko scout nto oba yi omo omo orhwem
Enipa de ka asase me kire no ama me ne dia chenye sa akopisa phone no drop here because e ho no me antomasum se coach a one nkwada ho be 6-7 months onim akwada bia de obetumi aya aboa no because mo amo ka se me no de nipa na me ne ka se no say la yi ko eye yi no oko Russia no na over 30 players but oyi 18 na de ko e na me say ne play team on wo 30 players oko oyi 18 na masa ko team for Franca one say one the players no one obema coach no quite confused echinya ne de obeji because omo take position omo nim say de omo kan na ye nyansa yes because asem na no kan no even de na me kan nyina still any nipa person kire no convince me say opposition omo ota omo de ne da ntiti set lie de na makase na bufu no na enye but se say oni nipa ne de echinya the same way no omo ne lie be ma na hu say onim nyansa yes eti me ya say ono nye na adwo so beti de me kan na say na so nye na adwo say de me so me kan no ntina e say imposition no eti nipa no asem ko ka chem say problem na e wo ho no we no kura na ye kitwa esa babi o ha mba asem na no ka say problem no pa no wo ho ba we ni de obi so ka kire me say opanyi bi wo efi ho a ni players ne Laryea friend players bi ma woni Laryea nya ntokwa ema obi frɛ Laryea say onko no oni ne nko make peace look at this I say kopana chew I say ni buofu ai na wa man adwuma wa wo ni adwuma 10 say wa fa player inti wo buofu am say nipa no oye top gun kakra na ne say obo under 17 champions no ntumi an qualify 3 times enye mistake o sa ade bi wo ho a we ya otim so we dey ye mistake bi ni aye ne ntumi anye dey but a happy 1 a happy 2 a happy 3 enye mistake bi team na yekuta no omo first 2 matches so bia ni je omo ho enti hye na ye hye omo no haaye se o ye team we pa na ya dey ya hye but obia bu amfu boys ne say omo amomode enti we are in progress e betimi aba say hye nyina akra no saa ne ma we nyina emma coach ne so peace of mind yes because pede na o hwe statement no de ba na omo mpe no na say me kai say Laryea yi bia na o no ne nkwara e ba out no say me hu say esco member ba ku jino de we say aye nanimu hwe no pa no ho na every Russia enti kuma pa se badwo ti SK 2 minutes na me ma wansa na wa ma interview for oba me de Laryea de no futu ba ko na me de be ma no se Laryea obekai a obo Black Star no amane bi to no okwam amane bi eto no kwam se eye Laryea se sisi wa macho aye coach no person coach we krum ha de a onya botre amane ma bi sa kru we no o ka no krepa o bedane tamfo ma system no bebre ti me ade a me afutu pe ene metumi di ama Laryea se me sere no ye hu adwuma o ye and so great but said ye minim Laryea fiti emra no a player be seen no he needs to work on the anger levels and I said the anger issues kakra ba kro we ne tremu nyansa ti mesre no yes obi anya corrupt oba we no hwenye yi okay I just say bi o ye na adwe say okay now ni coach no person be ye ukrum ha bium ebia okoshe Scotland ba bi na wato na adwuma so dia fair enough by hanom de Mr. Okay Listo oba wo bibia ade ka ho ana me ko interview no oba ya under 17 situation no na me ye kakra but I am one say up to now you communication about the number of teams I was Mokokobo AFCON because FIFA I increase when they are 48 participation teams 48 yes. Obviously I say CAF Africa the year 10 your 10 so I will say ye zones we more than 2 teams now qualify and we are hoping say be on the be 4 na Ghana so to me qualify for AFCON be okay na ye to me e dey akoye no we lie issue ni there Obama na think say if sa anyama we nyina wo ho there e no wo sa heart ni to resign na we san resign club before a competition and start because it appears one also contributed to
mess na ya create no and minim the reason why sa management committee ni adada Obama wonu say before omba bebo sa game we na omunkofo ni BSA send let we say players no ese omu pay DM ne sa nyama anya den emai ena ende ye ebi mu church we kika che omu masa we mo ya na 17 for ne ade then say abasel aye be resign wo we ne sa revelations here mo de ba wo team no na it appears say ye penifo no ket mu no is it that say me say be yana because as a be for na empa de pawo me team no unqualified me ka say omo sakela ya na say lie kon me pe no ye me individual way because of say baby aye dru na wana ben fuku anyway nyina dey do but this is a coach it appears that almost every Ghanaian penasem ultimately to connect with the support base the media no any other they also connected with them so I didn't know all of a sudden almost had this almost release in the crowd and shame before kese no ene crowd ne tone nya crowd mo release no mo dey shame say videos na ba bonte mo so almost say lie na nipa ene echa ene dey ba bonte mo nya happy with it but ono na dey see between money ono na e wo say mo keep among yourselves mo dey ba bonte e pese mo kire say ono no nya nipa papa na mo everyone why na o wa se mo be ka bibia fa no a me a metia se megia tise sa nipa no mu nyama mu na mo ye well